Wakomori watukufu, Wakomori mjihunda wao harumai masiwa ya Komor, Wakomori mjihunda wao bonzemo ya Komor, Wakomori mjihunda wao harumazi ntananta za dunia. Ngani mbushirioni bahati njema na hairi na baraka mahala kaudo mjihunda wao ruwalumu hazini, ruwalumu lahoni, ruwalumu lopitali kaungari amini ukawori suive. Wakomori mjihunda wao harumai dunia kamili, rehma na amani na usalama na zimwendeleni. Kama kawaida Wakomori mkori dunga harumaze rezo zinu zenyido zinu, mkori dunga harumai page ya hangu yinu bidhati, na ni mkohunre bahati mridungu harumai siti ya habari za Komori karjaparo fanya video ntumbili za dungana. Shaye karende hata mwendo rifanya video ntumbili za dungana hamapo nafanya jana hadi nifanyo leo ya bonga bondongo urgence. Abonge tione sandoka ngabo urgence harume publication na ifanya a 11h. Ukana ye ngabo urgence ya ukana. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ye urgence ni ione saubanu leo deza husu ye mwanashe watu fanu au kaya waro haransenyma za piblielwa mengoni mwandu wazipiblie zuki watu mhu wa sharia mengoni mwana wa hukowa niye sharia shakomori elarifu rija rikau fanyaze otantauzi no vantara bien sûr rifanya mbahindo ambao enquête hatari wasulie obahanu banu leo ya husu kana ngabo wa Komori wa confirme wa ukana ngabo majeshi hau jeshi ya hakaya surplus wakati fanu ya kahulaya ya jihunda ya trawa ya lo Tanzania na banu si wasaya ngasi marezida banu ya boborlo marezida Tanzania banu ya boreishi ya rongo hamada hizo wa Komori karna ujozi wanafasi ngardu tantsaua hatari zambeze kweli. Ya hadisi ya hema jeshi yambwa majeshi ngabu ambao majeshi ngabu ambao mwanajeshi ukana ya kasurplus wakati fanu ya kautolwe roho ya kahulawa ya hundabahati ya tawa ya lo Tanzania van ikao rizishia Metro Saida Larifu mengoni mwana wa Komori wa wanaone mbwana ya igozi shamvu ya azali hazidonose ukana ngu amini ukana ngabo wa Komori wa ngabo wana majeshi watawa shai kamodo taha mangalie eze intervention za Metro Elarifu ya zifanya kabatiba hanu ya wandu wahisi ukana kana udenose marongo dotokana hamba ukana ngabo majeshi wakahadhiri he akti ya hemotoi watawa sisi rimene anketi ritantaua rinjia haini bahanu baunjia ili rijueze kweli kweli ya mwando ngabo majeshi watawa waja Tanzania yode ya mwando kweli ngabo mwanajeshi ya kahadhiri harumo mfo wa fanu ya jihunda ya lo Tanzania rizitundu mwono kana rangwe aktinu ya fanyishiha ya mwana nyasi mwanashi watu fanu mide mru wa mwando na kaurongo wa ngabu wandu wa Zanziha ukazaliha kanza ulawa tentative d'assassinat kanza twashononde shamide mru wa mwando na rongowa na onesa na confirme wa Komori ukakweli Rais Azali hakahanza ya ulawa Salimani ya itandra abonge njaparo dina zija tena hata ya mferi ya mafanu ya hena nono nja injia hadisi ya hema jeshi ambao watawa nja injia pasketi kauna anketi vanu sisi rende hama juge d'instruction na juge d'instruction wa kweli uondo ushindo hatundua hafanya anketi hata ya hundeze kweli abonge rifanya anketi ritantaua rinjia haini bahanu baunjia vanu hato migration rinjia
haukabanu ngabo ndoka ujari mweshelezeni banu bwa Komori surtout ni wa Komori mlo Faransa harumwe actinu ndoka uyamba banu mana mwono katanzi haukana ngabo affaire ya fanu nema militaire na wandu wa arnakeu wa profite we akti ya fanu yinu wanzo wa arnake wandu iyo ndo bahanu mimi na kaanza nijeba abongeze anketi razifanya no juge d'instruction rajinika ratantawu waranjia hata ze migration ranjia haini bahanu choka yonti ratunda ilirike swiri neze nongoza mbishi haozinu uka ekweli ngabo wanajeshi wakahadhiri harume akti ya homulo wa fanu wajunra Tanzania ekweli ngabo mwanajeshi yakahadhiri mana banu question ngizo mbili suwa mwanajeshi suwa majeshi narelewa nendo abongeri mene enquête ujuhanza wa Komori na haini mkomori ulona contact na Maître El Arif ya mbeshe video doka uirongo wabana hakangara doka utuanya swaha surtout dae Maître El Arif haukabanu mrujua umetewa en erreur mrujua hu amini mndu na balangu mmetewa en erreur yole acte ya jiri sirrenge initiative winu holiwonde enquête raimene hatara waswili banu leo rijerim rizionese banu ni uona Sikardo Shinda refanya video mbili za dunga na siku mbili shekari continue video haruma nsumbili balanga bo urgence abongeze enquête rafanya no juge d'instruction rafanya ze instruction rafanya zote pia ne source za kanti rasmi zitonge sarijebanu leo jeri muhashirisheni ni wa Komori jimla nana ni wa Komori mjihunda wa Faransa haukame ngoni mwandu wa Faransa ngabo wandu wenji wa Faransa wa intimide wao wa dezi wao hasababu des inferzin wa tomloma nani warendo wa Hindu kanza jebanu leo ntina mada zinji katide actinu jebanu jeri mwambieni eze kweli na singar aminiu ukana izoruju hamba banu ngar toreao ye mwanadamu na totoa preuve même si ti en public en privé ye mndu ya aminiu ya mwambi ukana mimi fulani mide jeshi umiporo fulani ritunde rijue ukana kweli ukana majeshi wanu kweli ngabo jeshi fulani hakabanu izo wanadamu watohelewa vanwe kamru harambia ukana mimi jeshi fulani natawa hasababu de akti ya fanu yabweka harivumbulale dzina ngasina wandu vangu ngamfikiri wizo rambao vanu zinu ngarusongo hambiwa no wandu waloro mwezi ngarambilwa ngabo walona renseignement wazihundrao hosoni mwa mwana majeshi ngabo wahundrao renseignement hosoni mwa wandu wa siasa waloro mwezi ngabo rahundra bahati si wasaya wahez wandu wa siasa na majeshi warinikauze renseignement simpaka rjebanu jerdo detaye ritewana nyasi wa matambu shahato wandu walobeti salama ngwajua ukana zerongor zamba obanu ngazi konti umishinzia kweli haukangwa amini uizo ramba ukazo kweli yode shetongesa ho wanjia mharbatwi wanzao warifanyeze ku warende nai daburi amini uizo rambao abonge wa Komori watukufu chakana abudi katilo tokanje banu lelo njeni kenti harumwesu ala inu ya home omulo wa wafanu no wandu maswadiza je veux dire comme ça majeshi ambao watawa ngwa Tanzania au jeshi nione sebanu ze preuve ikao ndo lonizo ne investigation raifanya hataraka wasule daraja ino jerrenge decision rirongowe rionese zenya soha za hatu rio dirimete angardo wa Komori mlo Faransa wa winji wa hanyi haukana waudu waluma sibledo walu Faransa haukabanu ngabo wandu walu harmazensi zinu rilio waelewa wao ukana wandu walu Faransa ngware mao azali en 90% au 100% yabo haini mrulo Faransa ujuambilo kana toamba hindu fulani babanu jau usaidia ndongo kadha ngutojo toa izo deza danganya wandu wakazao ze wafanyao ze arnak harumwa ze rezo a leur faveur abonge kwez hezeto sasa Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komori watukufu, wa Komori mjoka uridunga banu haba na wa Komori mjoka hunra bahati mridunge apre
na wakomori kao ngamjo hunre bahati mridunge harume siti habari za komori kao warenge imiadi ya utuja za video za hatu zinu ili wazijuzo wa komori nizorambao. Le 13 septembre ya humwezi wavira abungara doratahe mwezi harumanti huncha shiba harumanti nta mwananyasi mwanashi watu fanu hendufanya atanta ya ujuruhu raisi wa daula azali ya Somali. Malorezuma kazijafanyishi ya henamna wakomori wenji wajojibiwa Senserma na Rike Maclair wakomoro wenji izo wajojibiwa ndika wanda wambilu wa hizi hisa sha kazijavira henamna lazimu rione sevanu ukana bu wakomori baandie mwanashe watu fanu yafanye aktinu ya zingarwa ne hifadhi ya rengwa ya beho hende ya tortuilo hata inswabili botasi kamudu angali ya bu wakomori ye namna wandu wa hez washelewa isamdi botasi wadisaze hoji revolte wanda wajiunjili ya bo mangoni hahele goba la helo njuma ya azali waji manifeste hata mempa de 1 heure de ta waja wa do jitanabahi wa hundukana ya mwananyasi mwanashe watu fanu haulwa wa waja subuti warongwa tena onrwa hez bandia yabo wajabaro hataratibu za wandu wapanga mipango yundizo rujuhamba hena mnara parisa za anketi zatu na banunga sina hata message vocal ngabo message vocal nabo message écrit ngabo wandu walo Faransa wasubise u menace ya wandu walo Tanzania banu zongar zambao yojuka uhau nyunga na henyunga yojuka uhau siu na heusiu yojuka hamba nguri juo na mbenguri juo shangari aminiu ukana ngabo wandu wa he diaspora ma kontro azali wasubise u menace ya wandu walo Tanzania banu wasubise u miharbat ya chantage wandu walo Tanzania banu he akti ya mwananyasi panu kanzar jebanu leo jerim confirme ni wakomori ukana kabati military ya kama adhahir harume akti ya fanu ya lo Tanzania haukaze version gizo mbili harumu wandu wanzo arnako wandu mimi ngabo mbri anibesha message leo banu yani confirme ya ukana jeshi uo ye jeshi uo hajahunu le 14 yode ntwabili ne akti ufanyishiha na yaboye bwana uo wae yani beshe message hadi ha confirme ya mrulo Faransa ukana moto ye jeshi uo hatojahunu direct ye le 13 ya akti ufanyishiha na mangali ye bwa komori ya ukabanu kabati zongoza hamba ndarabu habaha ye dunia irende ha mji mzima ye teknoloji ngio hawinji banu habaha mdungu jojoka komori yafanywa intervention chirurgicale operation na médecin ulo Tanzania haulo Afrique du Sud haulo End mimi wa miti subise intervention chirurgicale yakaufanyisha Ethiopia na we médecin haka Italy harumwen komiyo banu yabamti kanza nuonese ukana banu kabati za wambila na nrabu habaha kabati za wambila na kweli yo wanzomba hindru ya bwalwa ni mwananya wako hadisi na mwambie bomwana tingamina muhima wa 100 euro au 200 euro au 500 euro même 1000 yaone namna jomba kangu mpato au ngumbo ezero ngongizo mbili shabatike namna za chantage na menasi parce que yende daraja ya hondra haba hangar zidonese ubana na banu sisi wasaya wandu ngo Tanzania banu ngabo wajihada yao kanga una 24 hours ngo walobana shemba 24 hours waloni yo badi yo kwa naka ushinda wari destabilize sur lona 2 ans ou 1 an haukaba no miulona 1 an ou 2 ans badi jo kirikanga ihonenda otindi ho enda ho ihoni bira otindi ho wabira ho haini mungu ngene capacité ya intellectuelle ne intelligence henamna ya uyenshi abongeri kaukusu dirijebanu leori meteni en garde ni wandu wa diaspora mlo kontro azali mtikubali mndu hamarana keni hau hamwambia ni nrabo ngari confirme oni wanu ukana kabati jeshi ya enshi ya situation ya fanu ya jiunda o Tanzania yenge ngardiri mwaneseri banu henamna ya heze analyze yenge ngabo jeshi ya tawa harume akti ya fanu yunu ya jiunda o Tanzania nono hajo zamba henamna wandu wajua nono haukano no wandu wajua ukana ngu favorize ye daula
ngu favorize yeze ya Sumana Zali izo ya kuhamba ezinji 90% ngu yo favorize daula ngabo madhamana walone yeze ya Zali watu ufa inono nono yo wadonose shanono yo protege wa mbaomba hindu ritia dalane panu bwa Komori ngamfikiru kana haina hali wajubu hama jeshi hata ujeshi ya trawe ya Karme Aktila serikali wambe nafasi haina hali watu relation diplomatique karmentinu na serikali wakati wakautahaba pale ai bobosha wafanyaze effort za hauzonti pia wamratrape izo rakahanzara rasure banu kabati mwana jeshi ya insiste umulwa wa wafanu ya hundi hao Tanzania banu heze anketi neze investigation razifanya heze instruction razinjia harmo hizo mahala ni pia razifanya izo rolo siri hawanzari mete en garde nyondo mlo Faransa roto dore jei hauka waudu walo masible ngabo wandu walo Faransa rizamba walo masible wahundrao menas na rongo zinjimbi bahari kwa tu veha mapesa wasaidia mndu ulo hunu ulo andanje kabati mndu ulo hunu ulo andanje mndu ya tinzabie ya jahunu yabo uonge na famii halafu hizo rakahanzari wonese ukana vanu bwa Komori nyimlo Faransa ngamjo parsa wandu na hizo tena rakahanza video inu iwasili Maître El Arif uka Maître El Arif yeti mtume Maître El Arif ketuonesa ukaizo ya hamba ngazidunga na umishinzi haukaze intervention yafanya zote pia ikaubidi atoe vokali hauya toe mbanongo tukayonti ya mru ya mwambia ya mrasure ya ndongo kajazifanya abili Maître El Arif hema stehi no adabu ya kizuki ni hunikao utichorenga haini ndongo ujo ukonfirme wa ukeizo zo kweli zitunde uzijue ndondondo ranzi nge uzitowe Maître El Arif haukana ye situation heli ilio izenongo Maître El Arif ya zikonfirme kazitina mishinzi hauka hunu Tanzania hunu tihama Komori emria njia bala uhasange harume system pia ya hende banunga mru ujonjua par avion ujonji yangu he Komori par avion ya jeba la Tanzania hau par bato mru yende haruma frontiere ya magari ya tunde ya juwe wandu wanjia wa harume system wa Komori wanjia hunu dati kadha dobi mria onema ze surwaza hao mria confirme kana ngabo mwanajeshi au kabati mwanajeshi izo pia ngabo ze systemu za ujua yo 50 euro au même 30 euro do to iba mru harume migration yangali harume systemu o wandu wanjia dati fulani wa Komori wangu harume Air Tanzania banu haba hangabo volindaro ngabo Kenya Airways ngabo Air Tanzania ifanya 3 fois par semaine ngabo Precisionaire ifanya ubayo yaboze compagnie ndaru izo ngazangu hao Komori halafu Precision Air yongenda o Moroni ende Nzuani irejei Dar es Salaam Kenya Airways ngero hao Moroni ija Kenya ngeyudo balwandu mapassager wa uja Tanzania Dar es Salaam Air Tanzania 3 fois par semaine mardi jeudi samedi oro honda Moroni ngwa balwandu uja Dar es Salaam yabo harume systemu inzima nouvelle technologie yo ivenua rogo zinji yabo haini wandu wanjia banu le dati yamba le 14 mfano ntwabili mwe atanta hau wanjia banu le 13 yabo ngarjo fanya zena tabihithi rilibe mdumba hindu ulo migration haulo harma frontiere fulani ukana rangalizize yabo wandu wanjia banu abongezo rakanzari confirme banu wa Komori ukana wandu wamba okana ngabo wandu walo hunu Tanzania ri amini ukangwa bwa konti Facebook ikawe konti Facebook hiyo ngerumilo keturumilo ni jizima shama jima ili mararu mane wanzo arnake wandu halafu ze emission za hao intelligence ya hao kwa jashinda wa wahi wa arnake mu halafu waka kwa tushinda wa arnake wandisomenase wandu ritundu rijihundu mimi wami tibeshe bwana uo message leo timamba mwanzo El Arif haukati ya foto la El Arif na Premier Minister wa Senegal hende hata ngwa ani hajihundu kapanikeha wakati mbeshe publication izo njoka uhamba banu leo na namba ozenu hapanikeha izo rakanza rasure banu wa Komori mlo Komori na wa Komori mlo bonze ne ma leader politique haso rija un politicien bien qualifié
ya soma mwenza hikma intelligent ani ulona uaminifu ulona riamini ukana hajojojibiwa ya juhebo tasia hunde azali hadi barasewa ka ze renseignement wandu aminiu watike utito amini mndu bahi na mndu tomwelewa utomjua abantu mndu jwa ujulana bayisha mwananya mbaba mzima habaha situation ilo harumenti ya hatu na se wandu rajitole ya rolo kontroezi azali bayisha mwananya mndu mbaba mzima mdaze mzima mndu yatiambie mndu ndongo mndu ha amini he situation ino mndu najiprotege de amando abongeze rongoza roha zike haringa bo mwanajeshi hau wanajeshi watawa wajili ya Tanzania banu ngwanzao msaada izo ndrabo bwa Komori izo ndizo ranzo rambe bana izo ndrabo izo rujo mrasure yani bana ngabo majeshi waluhunu walona 3 ans na 2 ans wao waroha avant ya feria fan 3 ans na 2 ans nduna ile wendo wao walubana wa abandone ze postu za hao ngwa bana ngabo walu Tanzania bana izo kweli ngabo majeshi hata ngabo wakama zoferi wa premier dame ambari wa atwele wana ndongo dao na mfano wajihundu wa abandone ze postu wa mango juharuma treatment wajahunu wasiwa kanti heze fikra za hao shakabati jeshi ya roha Komori he akti ya fanu ya lo Tanzania banu bahijwa nganga tao msaada ya vire haruma frontier ndi haruma tindwa jina izo ndrabo mimi tijuzi tifanya ze taratibu zangu atatende haruma frontier ya ze frontier ndraro za Kenya maana Kenya wana frontier ndraro daona Tanzania sirdi tende haruma frontier ya Uganda na Tanzania pour savoir la vérité parce que une instruction vanu si singar tundao na singar amini utena kaze renseignement lonizo ni mwale jeshi Komori kwa rasure ya wandu wakurambia ndongo zinji ri amini ukaurambia kweli wananyasi kabati jeshi ya tawa hauna mwangalie bwa Komori uondo bi jeshi na kane mwenye hata ya jopanye acte le 13 ya rohele 13 uyo hau ya jopanye acte ya joba kana ngo abandonner poste ba hau nonrongo kajajibiwa ya le 14 uyo ya waswili Tanzania yabo na hadala nao ebanu kartuele wa hele dunia endao ebanu wandu wanu kwa tushinda wa hunda hikma kamnu ngwanzo afanye intelligence ya hunde mwenye na mali na fanye intelligence ya hahe shaya tireme namna ya ukana ngu arnake wandu walu Faransa hauyeka kwa jambe shamba hindu na watambe ukana bala wongo orenda onai nye onda hata ngwadongo gabo wandu walu ma victim wambilo ao haruma commentaire riziono ukana nyinyi ndrabo kamture maezi azali nyinga nyima complice parce que emana watu utahawa wambao hena mnayo ndabo watu hundaze mali wende hata ngwa proposeu haribayishwa 150 euro na 300 euro 300 euro yo 1 million ya Tanzania mfano est-ce que 1 million ya Tanzania ijo shinda ibaliye mndu hata mndulo haruma problemu ya vire haruma frontier yende haruma tindwa jina ijo shinda ikamdulo na connection sharti hadalane rambilana ndrabo ngam amini kana izo namba oba ngabu wanama wenji wasubise zedongoti mpaka rambe mazina wa Jordi wa Zambe wazihakikishe shasi sirka hanza jermete angarde leovan parce que zenongo zinu zikontinye namna ya ukana ngabu wandu wasubiseu kufuru na dola uso watike mndu ujo parwa ni mndu ulo Tanzania banu ya mwambie ukana ngabu wandu harimri atawa lohunu kabati mndu hunu jeshi ya kaharmu ya feri ya fanu ya lo Tanzania iyo ngar siswiri nizo rambao ye ujo kahamba ndrabo na tuheya hamanda si ya confirme hauyambie mndu prive ukale dzina yo hamba fulani ngarjo utunda kari tundu ngarjo ujua hauko wandu wanjia hunle 13 nele 14 ngasina list na vanu tena direlewa ne bwa Komori vanu ye dimanche ye vendredi wahaya Precision Air na Kenya Airways chez samedi mardi jeudi de Air Tanzania et acte jiri le vendredi yawelera hiyo acte ya jiri kawaja eznezelera ze voli zisa Komori kabatia jowa hiya pashe ze voli mbili na zivumbo banu ye samedi midi et demi à 13h de voli roha la Air Tanzania eske u haru hale 14 hatobeza hundu nafasi haru hale 14 jeshiu kahadungu meli yabola dhimu ya waswili ntwararu wa mtwane
parce que ze meli o winji haba haka bati meli zangu haonga zija ujahunu kabati meli yangu haonga Dar es Salaam odanga zija nadi shaze meli zinji haba hanga ziruhao Dar es Salaam honda nzuani ziruhanzuani hujahunu yorari wenji walo na koli hunu wanzo wazibehenga zija ngwa tabi hao parce que kabati meli krasmi iruhao husanga zija honda Moroni direct yabo hizo zonti pia ikameli iroha yopanya masihu maili yenswararu wa wasuli Komora hawa wasuli Dar es Salaam kawaruha Komora yabo mdu nafanya hazishe hitwa ya act ya panyi hevandredi wojioni yo delera precision eri irohao yabo wo hao nonrongo haula wafanu ya pashe Australia ay precisionaire ya pashe Kenya e ka pashe vendredi d'accord Kenya e vendredi uja sanga hawa wasuli Dar es Salaam sanga boko yabo lazimu ya wasuli bo masihu 20h au 22h au minuit au 3h du matin des vols za Kenya yabo mandamu nafanya hazisha hitwa ya pashe samedi harma Air Tanzania d'accord hapashe harma midi 13h hawasuli hunu 10h ay 14h10 hau 15h ya mbuna tori confirme ya henamna hiyo watu sisi ngardo to wa zelisti za ho wandu wa pashi harmazi ya vio hizo karto wa zelisti ya odo katu wandu wakana wajo yele wakana banu ngarambilo onrabo ngabo wandu wa jirenda wakana ngwa mawezi ya zali wanzu wa arnake wandu wa Lufaransa wanzu wa dobita wafanya manigansi wado confirme ya wandu kangwa uhunu 20 23 24 ngarjua wakana zirongozo ndabo ngabo wenji watukiwa hao nizo ramba wabanu walo warmenti inu zongar juwa walo warme mipango hiyo sisi wandu ikao sisi kartujibiwa nezi azalizo kweli hata banu ze system maraia yudu bahanu rakanza jeri rehashirishe banu ukana Maître El Arif karjamba wenkilo renseignement utirenge sheka hunikiwa zituje utunde ufanye hamada sibora ishia zinu wazamba manarisha na we hamwando mimi titundu na minga muamini ukana tihana contact direct na Maître El Arif ngamzambo shanja parumpara harmwe esu alainu timpara usikuwa mwiso timjula utangani hambabahari shaya ferinu tikaufanya investigation za hangu mimi personnel ilini tunde shabora jara parisa zinrongozo tipia do kaujipermete leo inu rizambe banu yabo yaelewa na elewe ya utojoelewa yuanferahe shangari amini ukana wanruwanu mtu amini ukana ranzira zijitole ya razamba banu kangwa jo subuti warejeyo wanruwanu wawambe karataho mali mtu amini hauko wanruwanu wajipanga watahemaye ngwaenshi uhunu ranguhale hamandi wazi confirme watabihao ngwaenshi unai ye taratibu dokana watahemru wamwambie ukana ndongo fulani wambe mai wanu mrujua hahunru kana na nipare mwanama nimwambie ka wanu mimi jao nisaidie yo jwa ujiri wanu sirlo munu kartinata resources za rihanti hunu shawari hanti hunu wandu wa diaspora wa hizi famiza hatu yede mana kekarisha mru hawade havumbu wandu walo Faransa na hii ngardo hausi hakabanu mimi mwanamsho hangu nge Marseille nge yabo haini mwezi ngufanyoze taratibu za hizo tipia hanibesha 500 euro ilini yeshi ntitabihe ntimeye yabwe 500 euro hiyo mwanamsho hangu ajujwa uhunda ndongo yaifanye yabo kanzari wonese banu wa Komora hanzari timizi yode ze example ra kanzari towe ukana yabo insha Allah amfikiru kai message hangu iwasili ngamfikiru kana izo nakahanza nambe wanruwazelewa yabo izo nakahanza wonese banu wa Komora dizo kabatiza saya tena ngari aminiu kakabatiza saya tena wa Komora amini kamwelewa yabaki danyi wanadamu mfanya haze zitwa mwelewe izo rahamba banu shangari confirme ukana yabo izo rakanza rambe kale uri hundu mwana mshwa hatu nguri bomba hindu helilo yabo bahingu hundu ralinga iho Komori aiho Faransa yabo uwo timba hamazi
Yapo mtu naelewe kabanu sisi wafu wenza wenyi. Wanu ngojo tu hamba hizo wanu masula shabanu si wafu wenza wenyi. Singa sina muhanduhuze karjamwa radhi no andu zatu. Ngasubutiri zambe. Kale mwana msho hangu hajanguna ngalio vonlo Tanzania kanguna ngalio henamna hiyo yabwenda namna raelewa na de namna riashilia na de namna yaelewa kamide mwana mahe ngabo wenji wa hunrooni njema rahana mi usoni mwaze fami zao sharka hanzari konfirme banu kamduna tapale hauya lewe fami hahe sha kena ukiri mkenchi arumenti ya Tanzania mkenchi arumenti ya Tanzania Namanza umar na ke wandu walo Faransa mdobira haruma magui za ndrabo le magui on fait tout sha kistarabu namna indwa jina sha tide namna inu mdo mabahari ngabo majeshi la de mane serikali ne majeshi wadazazi waangalia wandu wanu waangalia kabasike kaba wallahi bwa kumura naanza nitimiz ngengabo mwana jeshi ya hunda bahati ya trawa ya kaharumwe ya mferi ya fanu no hajom denonce ye ambasadi ya hunu wajo mobilize ha kabati hatanrongo hunu amani na usalama abonge ngaruto wonana tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu narinkezo joka na hairi Mwenyezi Mungu najaile kai message ra kanzara ibe hebano iwaswili ngaruto wonana tena kamgwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.